Izborniče, nije moglo teže, ali nije moglo ni slađe. Pa dobro, uvijek imamo težak put. Mene prati težak put, uvijek se moram boriti do kraja za sve. Ali evo, zaista sve čestitke dečkima za borbu, za muku, za trud, za ono sve što napravili. I evo, Hrvatska je u polufinalu svjetskog prvenstva. Moramo biti svi ponosni, i mi ovdje i ovi ljudi u Hrvatskoj. Strašna stvar. Krenuli ste s Kramarićem, on vam je to na najbolji mogući način i vratio. Jesu li vas zapravo Rusi s nečim iznenadili? Pa mi znamo njihov način igre, vrlo agresivno, borbeno, kompaktno, blok, nisu nam dali da igramo, preskakali smo prvo vrijeme igru previše, nije bilo dobro. Drugo smo puno bolje igrali i na kraju mislim da smo zaslužno pobijedili, da je to bila i dobra igra i da je to bila jedna jako čvrsta utakmica protiv 50.000 ljudi ovdje, ali evo, bilo je sjajno. I sad još jedna do finala. Pa dobro, sad smo kupili 2 utakmice sigurno. Bila bi šteta, mi hodamo po Rusiji, a da Moskvu ne vidimo. Evo, idemo sad u Moskvu, pa to je to. Hvala i sretno. Hvala.